Wengane zakwethu impela sibona lapha ke izindaba ezingekho zinhle neze neze phana ke ndimene yomculo kaMaskandi ezithinta ke uBobo umfana wepiki nakuyinsizwa ke eyaziwa kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ngokungcwisa ke insizwa ke yasemandaba ukuzana ke umfoka Mpongose bafowethu ngaphambi basikhuluma kakhulu ke ayisiqale senibengelele kuyona ke Mboso City MTV sithi njengoba saqala ngane kuyona ichannel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke shisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zakwethu impela sibona lapha izindaba ezingekho zinhle neze neze ezithinta ke uBobo ke umfana wepiki nakuyinsizwa ke waziwa kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana ngokuncwisa ke ukuzana ke umfana Mpongose aphinde ke abe yiciko lika Maskandi bafowethu impela ke imibeko eveza ukuthi ke uBobo ke umfana wepiki ke utholwe ukutinyelwa kanzima kabe ke umphakathi emva kuba ke egibelise ke ingane ke emotweni yakhe basola ukuthi ke yena ke uBobo ke ubethimba yona ke ingane abanye bathi ke engaso ke isilungu ke kidnapping bafowethu impela ke usola ukuthi ke uBobo ke umfana wepiki uthema ngaba umphakathi ke umlandela ke wabese eqhumisa lona ke ivolovolo bafowethu impela umphakathi ubese ke impela ke sombamba ke wathi kumthinta wathi kumbrasha wathi impela ke umsula ke ngazo ke izandla kwanzima kwaphuma ke impela yona ke ibeetroot bafowethu impela ke imibeko iveza ukuthi ke yena uBobo umfana wepiki ke ungaphakathi ke ezikhindeni kanti ke amaphoyisa eseqinisekisile ukuthi ke sekuvule ke amacala ke amabili elokuqala ke ele kidnapping kanye elesibini ke elokuqhumisa ke isibhamu ke emphakathini bafowethu impela ke sinjalo ke izindaba ke esiniphathele zona ke ezenze ke ngayo ke impela sonto thina ke simbuso sithi MTV sithi nje impela ke ezehlele ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.